Nakon tih silnih teoretskih postavki šta su socijalni pokreti, šta oni u stvari trebaju da pokažu kao neke svoje osnovne karakteristike i kako su oni postavljeni, sad je u stvari pravi trenutak da prijeđemo ono što je praktičan dio, nešto što je možda i vama najjednostavnije da prepoznate kao socijalni pokret, a možda ga kao takvog niste u nekoj svojoj osnovnoj ljudskoj definiciji shvatili. Dakle, kada govorimo o tome šta su socijalni pokreti, malo ćemo se vratiti na ono što sam malo prije rekla, a to jeste u stvari u prethodnom izlaganju rekla, a to jeste da se društveni pokreti na neki način dijele od 60. godine prošlog vijeka pa nadalje. Dakle, kada govorimo o tim 60. godinama, onda upravo imamo tu snažnu jednu energiju koja se demonstrirala i koja se oslobodila kroz društvene pokrete, kao što su recimo studentski pokreti, kao što su recimo u Americi bili pokreti za građanska prava. Vi imate taj jedan pokret u Americi je vrlo jedan karakterističan pokret koji je mnogo više učinio nego što je bila njegova prvobitna zamisao. Dakle, taj pokret za građanska prava u Americi je riješio onaj problem koji je u stvari te ljude okupio na ulicama. Oni su prepoznali nešto što se dešava u njihovom društvu, to jeste jedna diskriminacija prema jednoj rasnoj grupaciji unutar američkog društva. Oni su izašli na ulice i tražili da se to promijeni. Oni su riješili određene stvari u okviru tog problema koji su oni identificirali kao njihov najglavniji, ali taj pokret i ono što su oni pomjerili tim pokretom je mnogo snažnije, mnogo više bilo od onoga što su oni izvorno bili zamislili da žele postići samim tim izlaskom na ulice. Dakle, vrlo bitno se mijenja cjelokupna jedna američka politika, jedna cjelokupna slika američkog društva se mijenja nakon takvih pokreta i nakon tog pokreta prvenstveno za građanska prava u Americi. Kada govorimo o samoj Evropi, ista stvar se u stvari dešava. Mnogo toga je se dešavalo 60. godina, prvenstveno kroz recimo radničke i sindikalna udruživanja. Dakle, studentske pokrete koji su promijenili određene stvari u evropskim državama, način kako su se evropske države odnosile prema onome što se dešava u svijetu, čemu oni također kao političke sile učestvuju, o načinu kako su se odnosile te države prema ratovima koje su se dešavale u svijetu. Zatim feministički pokreti koji su se tada na neki način manje više definisali u smislu da su se okupljale određene grupacije ne samo žena nego i drugi građani, muškarci također, koji su prepoznali potrebu da se oslobodi žena u društvenom i političkom smislu, da se ženama daju ona prava koja imaju i muškarci, da i oni u punom smislu mogu učestvovati u samom društvenom i političkom životu. Dakle, feministički pokret. Dakle, imate posle toga ekološki pokret koji je nekako tih 60. godina zaživio pa se kasnije modificirao i mijenjao. Ali ta svijest se probudila da mi kao građani ove planete imamo potrebu, imamo obavezu da se bavimo i pitanjima ekologije i zaštite životne sredine. Taj pokret je i dan danas vrlo snažan. U kontekstu onoga što jeste tema i ove škole i kontekstu onoga što je tema također i ovog predavanja jeste da se malo više fokusiramo na to šta je to sa mirovnim pokretima. Dakle, pacifizam jeste jedan snažan dio tih društvenih pokreta i on se na neki način najviše i održao nakon tih 60. godina. Pacifistički društveni pokreti su nekako krenuli sa ratom u Vijetnamu, da su se tada spontano građani okupljali i protestovali protiv toga. Nakon toga vrlo često imate da kada se dešavaju određeni ratovi na svijetu, da imate u globalnom kontekstu ljude koji se okupljaju na ulicama i protestiraju protiv toga ili se udružuju u neke koalicije koje zagovaraju pacifistički pristup protiv određenih ratnih dešavanja ili protiv rata u globalu. Dakle, taj mirovni društveni pokret je nekako imao svoj kontinuitet mnogo više i mnogo snažnije nego što su to recimo ovi drugi pokreti koji su nastali 60. godina demonstrirali. Dakle, mirovni pokret i dan danas ima svoju snažnu snagu, svoju snažnu vidljivost u globalnom kontekstu. Kada sada smanjimo malo taj pogled u globalnom smislu i vratimo se na Bosnu i Hercegovinu, onda mi možemo reći da u stvari Bosna i Hercegovina je u tom mirovnom aktivizmu pokazala svoju opredjeljenost prema pacifizmu negdje 90. godina. U najavama da bi eventualno moglo da dođe do rata na teritoriji bivše Jugoslavije, u Sarajevu, ali i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine su spontano ljudi okupili i demonstrirali protiv toga.
smatrajući da će na takav način moći da dovedu do nekih društvenih promjena. Na koncu je došlo do krvoprolića, došlo je do 100.000 ljudi koji su izgubili život u tragičnom ratu od 1992. do 1995. Ali u kontekstu društvenih pokreta nije bitno da gledamo sada da li su oni uspjeli tim svojim okupljanjem na ulicama i demonstracijom pacifizma i želje za mirom, da li su oni uspjeli u svojim ciljevima. Bitno je u stvari onaj drugi kontekst, a to jeste da je jedna velika grupacija građana i građanki prepoznala zajednički cilj koji se ogleda u tome da mi želimo mir i mi ne želimo da dođe do nasilja i do rata. Ta masovnost i dobrovoljnost, spontanost i autentičnost njihove i prepoznata zajednička potreba i zajednički cilj jeste ono što je u stvari taj društveni pokret tih 90-ih godina, ne samo u BiH, nego i drugim državama bivše Jugoslavije učinio tako snažnim i tako prepoznatljivim. Vi možda ne znate i možda se niste bavili time, ali rezultati tih mirovnih okupljanja tada, 90-ih godina, u toj nekoj najavi tamnog perioda koji je na kraju, nažalost, i došao, ima i danas svoje rezultate. Mnogi nevladine organizacije, mirovne nevladine organizacije, vode ljudi koji su bili aktivni u tim mirovnim pokretima za mir u Jugoslaviji. Veliki broj aktivnosti, veliki broj drugih nekih promjena do kojih smo došli u smislu mirovnog aktivizma u bivšoj Jugoslaviji upravo krenuo sa tih ulica, sa tih okupljanja za mir na teritoriji bivše Jugoslavije. Veliki broj današnjih aktera u Bosni i Hercegovini je tih dana bio na ulicama Sarajeva i drugih gradova Bosne i Hercegovine. Dakle, mi te rezultate možda nismo vidjeli tada. Mi ih možda nismo vidjeli tada na ulicama i neposredno nakon toga kada je rat ipak buktao u našoj državi. Ali ih mi možemo vidjeti sada. Ti ljudi su tada u stvari prepoznali da oni ne žele učestvovati u nečemu što je nasilje. Tada su prepoznali nešto što je njihova zajednička vrijednost bila na ulicama, tu zajedničku vrijednost pretočili u nešto što je na kraju se rezultiralo brojem mirovnih nevladinih organizacija, mirovnih koalicija koje su nastavile i tokom rata i nakon rata i djeluju i dan danas na izgradnji jednog mirnijeg i pravednijeg društva u Bosni i Hercegovini. Postepeno, znači reformistički, ali se promjene dešavaju.